带观众朋友来看国际新闻，伫中美洲的洪都拉斯有一间查某家角拜二因为无共派犯人起冤家，所发生暴动，有人趁机会放火，而且开枪，造成41个人死亡，7个人受伤。 一大堆急到唔知影安怎才好的犯人家属来到发生暴动的家角头前，希望会当知影亲人的消息，但警察排一排挡伫遐，现场气氛真沉重。 Como abuela que soy, necesito saber el nombre de mi nieta, si está viva o ya está muerta. ¿Por qué? Porque no sé nada. 事件是发生伫洪都拉斯的首都德戈希加巴的北边20公里处的查某家角，内面是关900个人左右。警方讲，拜日透早，家角内面有冤仇的帮派，犯人发生冲突，有人起甲放火、开枪，结果造成41个人死亡，7个人受伤。检方讲，大多数的死者拢是防小事，现场是找到几支枪和刀，目前正在调查到底是谁先动手的。 Sin duda alguna, lo ocurrido hoy, en este momento lamentable, es producto de un ataque directo del crimen organizado contra las acciones que deliberadamente estamos realizando contra la criminalidad organizada. 洪都拉斯的总统嘛伫 Twitter 表达关心，认为讲这个事件安全部门嘛有责任。 ¿Cómo es posible que entran armas adentro? Entonces, discutiblemente, aquí no hay que responsabilizar nada más que el instituto y más que el Estado, porque ellos son los responsables de guardar la seguridad de los privados de libertad. 洪都拉斯毒品走私和暴力拢真猖獗，官僚贪污的问题嘛真严重。去年每10万人就发生40件杀人案，是全球平均达的4倍。家角暴动是常常听到。2019年一个家角因为帮派相拍，造成18个人无命。2012年伫个家角大火内面死亡的有超过350个。公司新闻站回应编译。